Primeiro-Ministro Cairala Sanana Gusmão Hamutu com Vice-Primeiro-Ministro, Ministro Coordenador Assunto Econômico, no Ministro Turismo Ambiente, Francisco Calvo Adelai, segunda-ne, acompanha Lianain Husi Aileu Motain Carqueto, Hori Halo Ritual, Molo que implementa projeto Construção Centro Convenção Internacional IHA Porto Dele. Tuir plano IHA Loron Ruanulo Fulan Maio Tinang, governo se lança projeto Construção Centro Convenção Internacional, Lianain Husi Aileu Motain Carqueto, Gregorio Rodrigues Saldanha Hateten, cerimônia ritual atu hasestia energia negativo, hodi implementa obra hodia. Tambah ita timor ke barak liu maka buat cerne bela acontece o siden inda sound udambo bela so buat tudo kala. Entun enome hanesan ema Lianain Carqueto Motain, Aileu Motain, mai para hodi halo ritual idane na hebiti tau malu sira bolo lulik sira hotu mai acompanhamos ministro sira o abo Cairala tonel berluri processo ne labo atu bele sucesso ga o la bele hasuru tenta saunia serviço ne lar sim manu urat fahini urat ne la ya sinalati da manu ni aine ain los ne hane ain garup ne significa kata buat hotu sedia buat hotu selau kapas sila acontece buat tidak kona ba fahini urat dia kapas tambah ini parti yang kus maine lutu halometin ian ne nalne maka ya sana kituan tambah tone remata ne mambana ne liu karet den rimani fan kasak manota ni ting kitara hine fati tara bane ne fati parnune ani botu dan bota ilakan skira prosesu ne la honinia sentido ne be mak dia kona ba ligado ho cultura timor Claro, obrigado. Entretanto, o projeto Construção Centro Convenção Internacional se implementa com a companhia Sanchi Construction Engineering Group Corporation.